and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After you. Ganun magbuot man siya. Ha? Ngano mangutana pa man ka anak? Nga mao namang gid na ang tradisyon, di ba? Dili ko gusto. Unya unsa may imong mahimo nga di man gid pwede nga musuka ka. Doon ako'y mahimo, Ada. Ha? Unsa man? Mulayas ko. Unsa? Huy, nakasabot ka na imong gisulti Aliyah. Nginawa man. Tinaw man ni akong utok, Ada. Unya pa gyud. Dili naman sa ko batang gamay. Dako na ko. 14 anyos na. O bata pa hinuon, pero makasabot na kaayo ko nga wag ayo ang gusto ni Papa. Maong mulayas ko, Ada. Unya, malipay ra ka kung unsaon unya ang imong papa sa iyang gikasabot. Ayaw, uy, Aliyah. Dili sa paya mi gusto nga masugamaksan ang imong papa. Kay igsuon paya na sa akong mama. Ako paya siyang uyukan. Unya ako nga imong igagaw. Dili ka maluoy na ko, Ada. Ay, naunsa naman ni uy. Saban naluoy ka na ko, uha. Naluoy, uy. Kay parehas ka sa buko nimo nga nangandoy sa nga makahuman kid og eskwela. Pero mao lagi unsaon lagi nato ini. Pundo na lang na imo na una, Ada. Pasag di na lang ko nga may musulbad sa akong problema. Aliyo. Huwata na lang unya ang sunod nga mahitabo, Ada. Ikaw maoy akong pangutanon, Glenn. Aron maabli ang huna-huna ni ining igagaw nimo. Maabli sa unsa man ma? Sa kamatuoran, nga husto gyud ko kun mo demand ko nga si Pauline gyud ang piliun niya. Wala man tingali na problema. Basta may gugma lang sad si Agaudil sa imong nagustuhan, auntie. Correct? Please lang, de. Ayaw kong pakiyasa. Anak, ayaw kalimot nga mother knows best. Mao nga paminawag yun ko, anak. Ma'am, maura niya ako ikasulti. Thank you nga imong gitagbo ang among Dani, Pauline. Oh, ha? Makamaugid ka. Oh, Del. Ako ang kunon nga nadanig giday niya ang akong atensyon the very first time that I saw her. Oh, thank you. Thank you, son. Gaw, naigugma na tayo ka? Di pa ko sure. Pero kung makamaula si Pauline nga mutudlo na ako aron siya higugmaon, then why dugay-dugay? Ako din siya pakaslan. Oh, that's my son. Di ba makamaugid ko, Glenn? Kung ikay pasultihon. Oh, Glenn, nakadungog ka? Yes, auntie. Yes, aha. Ikaw na ko na. Oh. Kiyawa! Ako magkuyawan anang imuhang inahan rin siya, nay. Piligruha, anak. Kung mapakiya iyang gusto mahitabo sa. Angan inyong pangandaman, day. Pag-istorya mo sa kuya ni mo siyan. Klaro ka tumaguwang ni mo kung unsa gitinood. I like her. Pero, wapa ko moingon nga na-inlove na ko, ha? But, I find her good. O, dili lisod higugmaon. Love. Dili ta kababagan. Dako naman ka. Husto na kas kapuot og paghuna-huna. Maong pahala ka. Well, give yourself a try. Kung simba ko, layo na to. Ma-inlove magkit ka to pabayhana. Basta ayaw lagi kong pakasad aha kung unsay sangkuan sa inyo-inyang relasyon. Kana, kung itugot magud sa kayon nga mahimong kamo. Ako na lang unyang iampo nga magmalipayon ka o ba niya. Thank you, love. Thank you sa pagsabot. Igsuon ka gid.
Johanna, ha? Ha? Okay. Okay mo kayo siya kung ang barok og dagway mo atong hisgutan, di ba? Pero gaw, ayaw lang yun kalimot. Nga usa ka asawa nga makabaong musabot sa nung gibuhat karon ang imong gikinahanglan. Ha ba? Ayaw tawag itugot nga maguba lang sa way hinungdan. Ha? Ang atong grupo gaw, ha? Labi ang atong tumong. Hibaw nga naa diha ang atong gugma. Nanumpa ba yata? Nga walang iwanan. Ha? Andyan lang tayong lahat. Kinsa andam sa pagserbisyo hangtod sa katapusan sa mga uyamot nga kinahanglan og panabang. Ay kabala ka. Ato ra niya lang mahibawaan kung unsa gid ka tinuod ang giingon ni Pauline nga andam siya nga muunong nato. In fact, nanghambog pa siya kaganina sa atong meeting nga nya mipagawas pagis ko galingon niya nga kwarta para idugang sa atong nahipos uban sa gipanghatag sa atong mga buotan nga mga sponsors. O saludo gyud ko niya kung ako makita ang iyang kamatinud-anon. Aliyah! Aliyah! Kinsa ba ron? Aliyah, uy! Ay, Aliyah! ay. Aliyah, paminaw ba? Ano ba, uy? Si Anwar, patay. Usa? Sa patay, ngano gud? Napaakan sa dakong bitin. Ug wa gyud nakatabang aron sa makalikawas tungod kay wa may laing tawo sa palibot. Maong wa na gid siya. Patay si Anwar? Patay? Wala siya? Ano nihilak pa ka? Di ba angay lang kang malipay tungod kay mawa na unyang imong problema? Oo. Mawa nga ko problema kay dili naman niya madayon ang gikasabutan nila ni Papa ug samahan ni Anwar. Ang ako gihilakan ada tungod kay naluoy ko ni Anwar. Butan mangguta siya. Diba? Karon Aliyah, naanay kahigayunan nga matuman ang imong gidamgo nga makahuman jud kag eskwela. Maayo unta. Daghan ang gusto na kong usbon kung mulampos lang ko ada. Parehas ining among gipuy-an nga. Nakakita ka sa tong kalisod? Kitang tanan nga naglibot ini napita. Pulos nag-ilait ta sa kalisod. Sumara gud. Unsa ba atong kinaon para tambal sa atong kagutom? Kamuti ug mga utanon. Kuna atay tinanom. Unya, permit etang sultihon. Sa tanang higayon di eta makapatubo ug mga maayong tanom. Nga usahay, di malason man ta. Kay kung dili kanon sa mananap, mga matay man sa sobrang kainit. Wala ko malipay ada. Gusto na ko kausapan. Kay dili lalim nga magpakabuhi ta puno sa kalisod. Unya, uwahi pagyuta sa dagan sa kalibutan. Kay layo kay ta sa buhilaman. Ni ata sa suok. Gusto sa kong moabot sa laing lugar. Gusto kong makaton sa ilang mga kalihukan. Tugbaw gid kaayo kag pangandoy Aliyah. Dautan ba? Dili. Kung swertihon ka ug magmalampuson ka, okay Maong ka tabangi ko. Tabangi ko nga matuman ang tanan ada. Ayaw kong talikdi, haba? Uban ta sa pagukod sa kalampusan, kay parihas tang nangandoy gyud nga makatabang sa ato mga kaliwatan. Aliyah, tanaw di ka uwan na pagdali kay tingal kita makalabang kung maabtan ta sa dakong baha. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!